Megle opuščal. To market and on the forex prevailing rate since it's produced in Japan. Na povabilu Nissana se nahajam v hotelu Alila Jabal Akhtar, kjer testiramo novega Nissan Patrola V6. Patrola žal ni v Sloveniji. Ne vem, kje ga bi lahko parkirali, zato ker je le malo preveliki avto. V6 motor v Patrolu ima 275 konjev. Staje po ponudbi seveda še tisti z 400 konji. Neka žival. Kdo so ključne stranke Nissana Patrola? Lokalci. Oni imajo denar, ampak ne vsi. Zato poleg V8 so zdaj dobili še V6. Jabal Akhtar v arabščini pomeni zelena gora. Okej, ni tako kot Slovenija, da je vse zeleno, ampak za Middle East je to ful dobro zeleno. Alila Jabal Akhtar je bila zgrajena zato, da lahko lokalci pobegnejo pred vročino v to gorovje, ki se nahaja nad 2000 metri nadmorske višine. It's very quiet. Yeah. Dvojitstonke, 275, 60, R20. Velika kolesa, veliki avto. Sicer pa, ker so arabske družine ful velike, ima 7 sedežev. Da se sedeži poklopijo električno. Fuel economy? Very poor. Dobrodošli v Middle Eastu. A lot of space, as much as you want. Slušalke, seveda imaš tudi zaslone. Opa. That's okay. It's just about, yeah. It's enough space. If fear can bother people by doing this. A je to velika? Izgleda. It's too hot outside. Yes. Sand on the road, rock, snow, auto, for high, for low. Oh, I cannot breathe. It's too hot outside. Nissan Patrol, to pa prepad. Sedi se precej visoko, kar bo zelo všeč majhnim ljudem, teh pa je tukaj precej. Nekaj dosti za dodati v tem Nissan Patrolu. Čudovit avto, mogoče malo šibek s tem V6 motorjem, V8 mi je bolj pri srcu. Podoben za velike družine, za družine s 4 otroci ali več, ali pa ko pride tašča na obisk. Can I ask you something? Sure. So how would you compare this Nissan Patrol V6 with your petrol with a V8 engine and 400 horsepower? The 400 horsepower one is obviously much quicker. Everything else is the same, right? Pretty much. Pretty much. Exactly the same actually. Preši tako, ali pa od zadaj. Oh, they open both ways, huh? Yeah. What do you want to tell to Slovenians? Hi Slovenian people, it's a pleasure to finally talk to you. I've been waiting a long time for this moment. Do you like them? Yeah, especially some of them more than others. Gremo domov, v Dubaj. Nissan je ful dober avto, sem internet Vomanu je pa za en mail mi odpira že 10 minut. Kaj ne delam 2 uri? Lahko noč.